Ada juga cakap kat saya, kenapa aku nak beli saham, baik aku beli emas. Tak salah, nak beli emas belilah. Tak ada masalah. Betul. Tapi kena ingat, nak beli emas kena ada 500 sekarang. 1 gram 500. Siapa ada 1 gram? Alhamdulillah lah kalau siapa yang masuk. Saya cerita tuan-tuan dengan perempuan, pengalaman saya beli emas Saya beli emas waktu tu muda tau. Saya beli emas, saya buka akaun emas Maybank. Waktu tu saya nak buka akaun dekat Maybank kan. Masa pergi dekat akaun dekat Maybank tu, saya cakap nak buka akaun Maybank. Lepas tu kerani tu offer, kau nak beli emas tak? Saya nak beli emas. Berapa ringgit? 150. Waktu tu baru ada gaji. Masa tu saya buat part time. Saya buat part time catering tau. Saya ada gaji. Lepas tu dalam tu ada 200 lah. Tengok, alamak, buka akaun berapa kak? Buka akaun RM10. Okey lah, beli emas. So saya beli emas. Waktu tu saya buka akaun Maybank plus saya beli emas. Masa tu saya beli harga 1 gram 150. Cek lah bila 150 tu 1 gram. Sekarang ni saya buka, Allah, aku menyesal aku tak beli banyak. Tapi ada saya beli. Bukanlah kata itu saja saya beli kan. Sebab saya percaya kalau bila saya dah dalam dunia pelaburan ni, saya bagi tuan-tuan dan perempuan, semua benda kita beli. Bukan kita kata semua nak beli saham aja. Tak ada. Kita semua benda kita beli. Kalau tuan-tuan tanya kat saya sekarang ni, apa aset saya ada, daripada saham sampai komoditi sampai ke yang digital, semua saya ada. Sebab apa? Sebab kita invest. Kita tahu